Kua tutuki I ngā kaitōranga pū o te whare mā I Amerika, tētahi whakaitanga e tai ai e rātou te namanui a Amerika te whakamauru ake. Ahakoa no whenua kē tēnei raru, ka pātonu mai kia tātou o Aotearoa nei, kei a Jasmine Pearson ngā whakamārama. He whakatau kua hiara e tāria ake nei e te ao. I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default. Nō reira, kua puta anō te ihu o Amerika, engari kai ko nā tonu te huarahi roa, hei whakataurite I ngā pukapuka. Ko tētahi o ngā whakautu kai te tirohia I tēnei wā, ko tēnei. Kia whakapiki ake te pūtea taurewa a Amerika ki tua o te 2 tiriona tāra. Hei whakataurite I aua nama, ka tapahi mai ki tua o te 1 tiriona tāra I ngā utu kāwanatanga. Heoi, he aha ngā pānga o tēnei pare kura nui I Amerika kia tātou. So when that cascades further to the Māori economy, we are highly dependent on export earnings, so we will be starting to feel that right now. Tērā anō te pānga ko te pikinga ake o te wāriu o te tāra. Ki te pērā ka pākinotia te ohanga o Aotearoa, ka mutu ko ngā kaipupuri rawa Māori hoki ērā. The fact that we're actually dependent on particularly 3 industries, that is the 3 Fs, the forestry, farming and fisheries industry, I believe that the US debt crisis is just going to make it a lot more difficult for our Māori exporters to actually get their products offshore. Nō reira te āhua nei kua kitea he māramatanga I Amerika, ko te pātai nui I nāia nei kia hia rawa te roa. Jasmine Pearson, Te Karere.